Evo ga, na poti smo, gremo kamp Porta Ota, tako da zdaj bo treba postaviti šator. Vmes, ko se vozila, sva najdla eno lepo točko za en lep view, da vidite, kako vse to skupaj izgleda. V bistvu takih view je nešteto tukaj na Korziki. Vidite ta plac? No, na tem placu bo stal šotor. Najdli smo plac, zdaj se že pripravila, tukaj je ta roba in gremo to vse skupaj postaviti. Evo ga, končno sem postavil tole čudo od šotora, trko sam, jebem ti pol, da ne morem zabijati kline, se vsi krivijo. To je moj šotor, kupil Decathlon 100 €. 100 €. Glej, koliki šotor sem jaz prav v moje S2000 kaj gor parkiran. Prav, da vam ga malo pokažem. Glej, koliko je. 100 €, stari. Oren, a za 100 € ne dobiš koliko velik šotor. Zdaj imaš izračenje, a koliko par dek. A vidiš to ti. Šotor smo postavili. Zdaj gremo malo tukaj dol je spar, gremo malo pogledati v mesto, vidimo kaj se dogaja, kaj je na tej strani. Evo, končno smo malo čilirali, zdaj sem rekel, da gremo se malo kopati. Ker imajo bazen v kempu, ful je dober, ko v bistvu kemp je med gorami. Jutri zjutri gremo pa hiking, pač na neki en view, neki ful se dober vid. Tako da gremo malo chillati zdajle, uživati, tam je morje. Malo chillati, uživati. Prvič, evo, odkar sem na Korziki, zdaj sem dejansko kopal. Evo me, parkrat sem se vrgel not, zad pogled na morje, spred pogled na bazen, stare kokare, gore in vse. Zanimivo, imaš tako gore ob strani, vse posod, pa imaš tukaj bazen, imaš gore, pa stare kokare, pa spet gesti. Evo, tako da zdaj počas jest, pa pogledati mesto Porta Ota. Porta Ota. Evo ga, končali smo s bazenom, zdaj je čas, da jemo. Kažu francoska skupa, nije skupa ako si na makaronima. Prav makaroni su tle, biti malo potrebe. Malo tunije, malo paradajza, malo tegale koruze, karkoli sam da se je. I malo kruha seveda da ostane za neki čas. Enjoying the music. Ena poje tam, ful je dober. Tukaj sem v mestu Porta Ota. Sonce glih sije sem, tako da se ne vidi. Vzad na tej strani vidite en ful lep gradič. Tem pač mest. Tako lepo morsko mesto. Porta Ota. Danes sem tukaj. Jutri grem gor na Capo Rosa. Nekaj tazga. Tako da, evo, imamo pomembne pogovore. Zarađiva platu, da me se ne lahko pelje. Se pravi, jutri gremo hiking, gremo gor na goro, tako da boste videli, kaj se dogaja. Dnevi počasi se odštevajo. To mi je všeč, v bistvu, ker so gore, tako tale fascinantno. To je visok. To je ful visok. Tam nekam bomo mi šli jutri. Da je ful en velik tak pogled na morje in vse. Porta Ota, mesto, sonce zahaja, zad gradič, mehno mestece, ribiško, ajdeno. Lepo, vidite vzad gorovje. Danes smo tukaj, jutri gremo pa hajkat, vidite tam gor? Pojem ne na to, na eno drugo vzad, ki gre bolj na morje, ali pa to, nimam pojma. Gremo hajkat malo, da vam pokažem, kaj vse skupaj se dogaja. To je en tower, ne vem koliko je, 26 po celi Korziki, nimam pojma kaj delajo, sem pravil, da so osvetljene po noč. Tako da jutri vstanemo in pičimo.